Тывы выручили, полторы миллиона лепис. Завтра нашим соусом кипят горы. Размечательно вызвано. Дорогие зрители, просим всех занять свои мысли. Напоминаю, что вход в цивилизацию с съедобными напитками запрещен.
Берите звонок. Дорогие зрители, отключите ваш мобильный телефон. Желаю приятного просмотра. Aşağıda üniversite bulunmuş şanlıdan olan cüyleri. Akıllı doğuşmuşlar benim Өгбелерин актырып бар, өнчүсү болуп тоожужу. Кайгамчыкты тоошат багаттаган жердеги тайлар булган шынаккандын турган ыкмал. Эртең күндүн ата жер уянын көктемдеги сүт көм шалбар өтүрөсү сүнбөр булар тейде булган. Ушбарала кийин uzun жетпес тастап чыккан. Терим алдым турган жан тересинин көзүн шилип, калпакчы адам жүрүп карагандар мал болуп өстү. Борбакчы өзүндүк жолун котап жетпес үйө турган. Каңгайдын адынын жокка тоолап бас кетпен. Ora вечерам шиянам орасылер. Наркадоолун билди. Чечен сөзтөгөлөрдөн чебалаш эгелерин ырташкан шиянам.
yüksek bayımda yol nişan içinde kaldı ünlük metro. Şiyana. Aksakalday sayın kağıtçı. Kattağayna hayındır dolağayındır olğandırını görüp şinci olurağa. Er kişi bularap sarınap karatça jitüktük. Er asularap şiddedep kan sidikteptirar. Çerdeğinin aklaşkanının beri göstükçeler öndürmedik tanıdılar. Durbanı bekliyorlar işte. Şiyanam doktor olay sayın kağıtçı. Kattağayna hayındır dolağayna dolğandırı görüp albaşıve boğazanının varından deş. Artıştın tanrın cevürge yalanlaşır kızıra bilmez ağlar sara bilmez erende şokar yüvervan erin Tesbetinin tanrın cevürge cevürge bilmez Tesbetinin ölen sigeni da bilmez Tengoray yürecek kan erin Oğanın tanrın cevürge koyu da bilmez Şiyanam mangoy vergen bulur oyun malı yuvayı şiriyetken şahı töre gecelerin sarı istekil basıranları hıylanı olgan yere yüvenirgin aksakalda şahın kağıtçı atlar aynı hayırları dolar aynı dolanları görüp şimdi olurlar kangoy vergen bulur çalalı hayır arabuları başkı mögende vayın kalgan soğuk mögende yollak bulurun sargan bir ayının 15 konuklu yerine jüvege yaldırar yok varılan bir koptur çarurtun gürünge dayakman girerine varayı hayra vurdeş ödür koralanının sangudu yedip kalban aşağı jüvengirgini o gözüge haldık beş görüp duraga on ses güldürmediğinden dön yalnızı yaptan Allah'ın aldı kudurmadığının dön yalnızı yaptan durup dur esme Şa songun azıda kazıl kuvurdanıktanın güldürgede yalnız kudurmadı yalnız boğayan beş cana sağıp da durgan aşağı köyengirgin esme Şiyanam bağlı vergen nora örgen işinge hörele hölesek çedarga Dört taraflı ses dağınırının mallarının davanının dayım Allah'ın özge dayrak çoluların bir yoktur esme O yüge yeseden o yüge nüden nirey bordeş bakıllak bölge Dönen kalanın dayı vurul duman olup kurtulmayı Aksağalay sayın kağıtçının ardı yaktır kalkan kapargan çoluların bir yoktur esme Aksağalay sayın kağıtçı geldi geçişten Bay vergenin doğru sağdan örgedir Üç dolganları hap soktur da Kangoy vergenine kalıp beyleş dönen kallarının jügen astından Aşağı döngöp belinden ağırıp sürüp yürüp dayak hep ruvan yüvengirginin Şa şu beşkeledin yüve möğledin girendir Kangoy vergen ayttırttan yüvengirgin esber Al bolum ya hora zamana yılırda Azıran bolum ya hora zamana yılırda Başınıp koradap da urban edey jüvengirgin Kızıl yağdalı gajırara buran başkı mögünde gajıralgın Soğuk mögünde yollak kudurun algın bir ayın 15 onuklu yerde Şüveg aldırar argacak barca deptir espe Ulu yuttun gürüzünde jağacakman birer ozandı baga jüveg yadıra jerdettir Ulu yuttun gürüzünde jağacakman jüvegre jüvegre Kedere malcı bucuk, kedere sezen biramızından yardır değil Keneklerin göl ucuk çoğunu olur nihamettir Kişi kişiden aradık, kişiden aradık ol değil Çağırttın gülüzüne çağırtman girdin Kangoy mergende iştin yana saltta tuvalı reyşevi Şiyanam varan yüzün varın Yınları şahin kayınları Çağır gelin güldüp sağlı Kangoy mergende oduları Ette şayralın arı Dayalan yüvengirgin Kangoy mergen döndeş kılaştak bendir esme Tezin billerine tören Hamle adı tören Akın şüger mögüde Tevde durarı yol Ulu yolun gözünge
ayağımın girerine Bakçıya kayda vur geçiciden karalı Geçişten karalı Utlu günlük çalma sendere Konuda söyle organlar Yüengirgin Şiyananma oy vergen Gülmüş güvenin Tutta yalın Oçur alayın gönge var Kanday aradın Yıkırara Yüyaydın Tozan bozuktu Yerin mannak betal Wan yüengirgin Hakkındır bağlar Bağlandır zoru Akkolgan Mangaygan Nezerin nezettir Tönlen dinlek dinleciler Benzinle palvan yüzü Çayır alın milleşe var Duduk balgan Lokru yakın yazın Asay kapal Var veri yüengirgin Kanday verilen Görlen dinle Gire vazık belgeç Toşkun ara yazın Toşkun ara yazının aldığı sağınlardan aldı tekbezin udu yürüp Üstü sağını da yüzen tekbezin udu yürüp Ayşet'in aştap çürüp Karış istirasıdan Acığın edip künzet dağı Tuğa mevzüğün girmez var Şiyananman oy vergen Yungarı yayni ağaçlarından Ayazında yatan önlük benda Yüengirmez var Kara vuran zondan hayvılda Havulur arga Yırara vurazı bir aylık çerevarılarım gıboktur Kara vuranın yayılları gölge bir aylık çerede Tenin dümen zıldızın yerine sarıldırgan Yerin ara vuran derinde sarıldırgan Akbura yutkuyu çoran gıboktur esmer Şiyanamini bura düşkene çöngere jittaya gelen yüengirgin nesbe Kara bura yak buranı yalgadıra yokunu turula Kara gişkeyi gördü kara kaysadatlı geri kaldık belgen sönde Kara bura almaşkarı uçtan ak bura döyyöladı alga soku lükçe zorttan yüengirgin Hastı Ardayıman gelmeyin hiçbir yetke Şolda karanın güvenden Allah Büyüyor ay dönüp çilek dağılır yüengirgin Adım uzun bile yügeyi yalan jangaldın Adım yolan bilde ayakları organ yüengirgin Soğuların nükleyeyle göreyim Hanvaralı han güçüme adır tek bizmen Aşkıların nükleyeyle göreyim Annoy mergenin aram yüzünün adından Payının üstü varayım büyünden öylece daha beş parça meldettir Seyin lağızın işlerin bir amacı ayda vurgulu tektir Avgayının adımın boğur dektir ayttık preste Kanvay mergenin adının avay mangay aramın zuhanın avay jalanı yaşaylarını ötsen dektir Şiyanamman oy mergen han güçü imadarını Kıngayne gımbıttıldır angatıldır Şazoy turup yürü aktır esme Şiyanamman oy mergen han güçü imadarını Bazıp oyun oya yerin yere Taktörü dağılan yüengirgini Şiyanam Ekka aktır duayında Egele şu utkandır men Kangay gara at bile aldık bir zat olgandım be Kangay gara ekka attım Kastan yeşil olacaktım Kangay gara dıştanızın değiş Ezer sonunun soyup tuttum Kangay gara attım bile Ezer sonunun soyup bastım Çağır aktardı olmazsa çağır basacağım gitmedim Mende şu aranlarda Mendi çağırma yolunda men Toğucu toğuldu doktayı verdi Toğullandım şire boğdu Toğulurun Mağdurlarının ayın çoruğu Toğulcunun açısında Karavızda çırptındı. Eki günün amar mendisi bile gündülü körükçelerimiz.
уважаемые зрители, гости и участники съезда Сказителей и Хөөмейжи. Кайгамчыкты тоолоранын жебисти кийип силердин мурдуңарга тоолчу маадырлы салчак начын каңгыбай мерген деп маадырлы тоолду ыдып баралгатты. Чейби 100 жылда чуктап чаран ооржак чанжыкы, түлүш баазыңай, ооржак маңнай, баян балбыр, салжак бичен, салжак шошкуй. Ышкашпилдингер тоолчу өгбелерибиздин изин-изин жаңжыл үзүл бээнинге амырап улуг өөрдүбүз. Мы благодарим Начина Салчак за погружение в сказительское искусство тувинского народа и рады, что в его лице молодое поколение продолжает аутентичную традицию сказительства. Улустун аз жабалында эпос, маадырлы тоолдар онзагай жерине ээлеп, маадыр кишинин маадырлык жоруктарын дуайында тоожук турар улуг эм жердик жогалдар болур. На протяжении веков героический эпос, как особый жанр фольклора, был важнейшей формой духовной жизни народа, отражающей его мировоззрение. В сказительском искусстве важны 3 составляющие. Это дар сказителя Толчу, исполнение эпического текста с его традициями и, конечно же, слушатель. Бүгін жері шығылып кеткеніз Тывамдың түпкізінде бақзабыр ұтындырбас тоқ ежезін. Тыңнақчалары болуы біздерге ұлы өрішке, тоолжылар чөже делегейнің ат алдарлы, онзағай тоолжыларын мында чөп, ховар таварлығаны бізге беріп тұрар. Толчу, кайчи, хайджи, манасчи. Так по-разному у наших народов называют сказителей героического эпоса, обладающих особенным даром древней мудрости предков. Хайчи, хранитель традиций народов Алтая. К хайчи относят особых людей, творчески одаренных от природы, обладающих хорошей памятью и умением проникновенно донести до слушателей художественную красоту эпического произведения. Особенностью хайчи является его способность исполнять героическое сказание от начала до конца горловым пением под аккомпанемент ташпура. На сцене обладатели Гран-при Международного Курултая сказителей, лауреаты Государственной премии имени Алексея Калкина Республики Алтай, кайчылар Мерген Тельденов, Николай Сегертишев исполняют алтайские алкыши. Жакшылар, жан изенесле, жан Алтай байлы кырлардын ыйдагынан, ажан сулардын жаратынан, жан ажыларды ажып, Тыва албатыдын айлы жұртына, жеріне айда келдіз. У нас, когда начинали молодые сказители именно продвижение, развитие алтайских эпосов именно в новом современном формате. В 2017 году очень большое мероприятие проводили тоже. И как раз оттуда, с республики Тыва, приехали наши друзья, ансамбль Тыва, Айдаш Парынма.
Тогда нас очень сильно ребята поддержали, мы давно уже дружим. В эпосе сказана жизнь народа, традиция, вера богатырей народа. И вот в каждом народе эпос, смысл, суть, она одна. Прочитав эпос, мы понимаем, что мы были один единый народ. Вот, и в связи с этим, пользуясь случаем, хотим нашему другу Айдашу, который вот такой большой путь делает, большой путь делает, развивает именно кирейские эпосы, подарить самый первый том алтайских кирейских эпосов. На данных вот, эпосах все богатыри пробуждены здесь, все сказанные эпосы всегда вот опоясывают свои земли, свои суларды, талайларды. От имени нашего батыра, полковника, начальника управления Росгвардии по республике Тыва Андрея Дмитриевича Гука, от имени алтайского народа, от имени Сказителей Республики Алтай, Айдаш, брат, мы тебе хотим подарить богатырей. Пусть это богатыри тебя оберегает, а когда они оберегают тебя, вместе с ним, вместе со своим народом, иди только вперед. Также, пользуясь случаем, хотим подарить неку вашему новый избранный батыру Владиславу товарищ Таевичу, и чтобы он всегда объединял свои народы и пролаживал мосты между другими регионами. Хотим, просим заместителя председательства правительства Республики Тыва, если возможно, передать от нас книгу.
майлын жүрген жайылтайым қолтығында асырап алған етегіне құршап алған ошаны құдығы сулары жан құрчу бербе жаны жаманын дура барып жақшысын удыра кел жаз үстің учурында жаз үстің алқышында жаз үстің байлығында албаты көксе ойғын жатсын албаты халық дирек жатсын батырлар басқан жерінде батырлар қаны төгілген батырлар қорған алтайда алтай алатын шыдаған жылынып жатқан жұрғаны үсте тұрған күн айып адырап жатқан өзіге жасарып жатқан жер алтайым алтай тонын жабынған алтай бөрігін киген эбиреде курчатыхан үксүмерек мысылдай жергіндегі алтайда эки қабы сортодым көктеңереле жабынған алтын көл амырап жатып алтайыны қорлап жүретін алтай көгісті ұлдар бар алтай үшін сөз айтан қара башты албатым бар жан сөздің байлығы жан керіп үскір жатсын бойы оңдош жатсын өмі үскірер болсын Крупнейший кыргызский эпос, названный по имени главного героя, богатыря, объединившего кыргызов. Эпос «Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире, насчитывающий более 500 тысяч строк. Уважаемые зрители, перед вами Манасчы, заслуженный артист Республики Кыргызстан Самат Кочорбаев. Geçe kötüydün aşında, köp çataqtın başında, Kıtaydan gelgen Komurbay kızıqtı mıhtap salıp, talaptı boy Manaskan örtüğün çıgıp alıp. Oşanda anı görgen el koşoy aylası getip, el kanday bulut dep, el Manaska varıp, gep aytadi.
yeri var. Beypayını sadık bulaşta bir tadı şar yeri var. Sayıştın sanma kadıktır, ortama çığı vadıktır. Aylanayın badasın, aylanı gandayı Divuşin tevaytkanda ay kurman algadılan munno şonda vay vaylap arvandılım gevaytkanda dilvaytat uşu tuğan bugünde munno şonda baytan yerin buluna karacı kırıldına karışkanın cına kula çarpay boy diye buldum kızı taraklı düğünün aylanayına vake hemen tapayana da boy ne buldum Merbilergen bir attı belinde bana bire gör belinde raytır sanganın atkaradı uşukan karap turgan gançacan katayak çagar rekende kalıp düdegen attarda kamçılanıp tepende çoğatın saldım göçöge gülgüzüp başayı göçöge kalkamandım karatta kançalar gülüm caratta havada gözden ötkürdün dürbünüm maneken Garap pareken, öner büyüsünün taydavaş, kaçap sarıktır ökün garap kalıptır avake, boşamandaydık, boşandan berekin el boşoydun aldılar. Boşandan al veden yedi barıktır, okuy. Ağda gözün ötkürdün, öy boşun ötkürdün, göz gördün, bağar kamandın, karattı, kançalar görüp yarattı. Hey kadir'im aldım bilmeysin, boşan artılarına diva ettin. Hey komurvay degen katıcı, bu gaysak salmış yolur istep. Hey gaylanayın manasın, bunu da minip olma istep. Hey gayda gözün ötkürdün, boşandım ötkürdün, göskürdün. Hey gaylanı çağırmadın, Kuday beytin bir gözle. Oşo geriden surasan, kalkamandın karatın emi boştavalganda ağlamı çabukbudun sarıkaldan sayrılan tadı kalgan becinde sabaltından jasatkan tadı kalgan becinde çekin yok koy koydu seni biri yok astın altın gelir bu çangan aylaymetin dur çalgan alaken gelip gevaytat gevaytkandan gevaytat aylanayın balasın sayıştırırın gevaytat bunu şandan girmadan namustanıp yiraytat mınamında gevaytat halımı tayyutmancı uşak kılıp civeymin Kıtay'dan gelgen Alman'da Kırgız'dan batırı yoksunup ölümden ayapmanasın bular Kıtay'lıktın Alman'da Koğurbayan bet kılıp ölümden saldı deveydi Handan bir hareket Ey kaldırdan sarala gücüm veriniz Devuşen divaytkanda Vermeyin divaytkanda Bunu şondan bereken Bunu şondan alman ber Oğulman astın gönün gaytarbay Astımdan sarala gücüm verini be Buy munçak saralda Muşkamin cüm bareken Kekmen tuyak kem sara Boşa gelişkemin cüm bareken Sarala kalıp burkuntup Bunu şondan bereken Ağaralara çırpıntıp Oğuşa gelden gelmaraz Ortuğu çıkıp civaytkanda civaytat Kıtay'dın kanı bileli Kırgız'dın kanı bileli Hey gecedim bunun vermesen Kekek kendi
bermesey bolarmın, jolum bunun bermesem joğonday bolarmın. Gezekin alındı taydı, kaşaatı turdugan manas, kaşığı saydı gomurmaya kaymaya koydun el manas, kaptaldan saydı kavulan kayışmaya koydun gomurmaya. Albak salbak sayısı vay, kırıp kulaktın durdu gomurmaya manas, oşandın atandın göründün yan sanat görsen cenara. Oşandın aldımış kadar aizasındır. Biğindegin kalmaktın, oşandı berekenin gördün be, belgülü tuğan konurvay, şerekenin gördün be, kalkamandın rahatı, çakayamın çabasaz, oşandı çalkasından geçti de, tekine budup turgada, emi bulap getirdi, çaka gerige manaz getirdi, kolundan zültü kor kalmak manaz kalkanı, kovurvayın sarnaysa kavurduğun sarmanı. Naizası sınıp çok olup, açık gözlü cümlen çanarslanın manazım olup küçülügün bekitip ağol boktun giygenin koştop tülgün sarılı canaca ağday bulun turparga. Kayranın cayda kalandırgıp mingelin Çağın gündey gürkülüp oğurmaya çapat bir kırap Çetkiler manaz boyu kaşka Oşanda cebi demurun cetkeli Jet parım oşanda Cana oğurmaya algıra Olcağılıp ketkelin Halamlı çap olmadı Kuday betin bir gözbe Leketekin daldaktap Aziz kandın alman be taricattan bekçur kabebi gelip cetkence Bayak oğurmayının algıran olcağılıp ketkence Akıl öyle kerbanas Bürönün tonu ton bolmaz Bürönün atın at bolmaz Batır ele vurmaya atın alıp ne değil Hatın tartıp alganda ne bırakın Giteyin andan bürövül cerbe Cügünüp turgan kalçanın özünü verip Giteyin bokuy Cügünüp turgan kalçaga Sыңıldı manas kançaga Nabıl hatında Kardan zırgıttı Okara tüyük çamçalır Oraltalarına uşanda Komurmay özden gırgıttı Aran turgan gıtmanyu Oşanda malgaran algada Karbaktardan at oyun çocuğu dük Oşanda marskanın doğru alçada At üstünün salgana Götünde bakfay göt sana Kokuy manazon bu dep közünün casimon tala Kokuy manazon boygan esendeki bulmaygan Kolmu tiygen koyundun koya bergen oğurbun adam sende bulurdun Harstanım senin özündün adam degen oğurbu Halkaladıma versek Çiğbeyt bilem sısıktın gebeğen belboğun ötük geçildin Anı oğurgan uşanda kılbayt bilem kısıktın Sınabayt bilem gülüktü sırtına sahip açığa Oşanda salmayıp kana belem büdük tuna Karağı taymak yutan bulga vurmayı yoğulmayı bulga vurmayı bilmesi Kıyamak tüzün görmesi Atamdın görün elmanas Kırgızdır işin oğul boy Belgüdüğün beloşol bendeden başkan çeroşol Nayda kerde tuttuğunun alıp boya versin Bir çoğun naylasın bilgen tuttuğunu Meynetkin manaz ekensin almaz boldum Tilimdin algara karma balgandan atayım sizgen tükürdüm Algara kayta vergende Harslanım senden tüküldüm bayda Çükense yolumdu bu gandara gelse Kolumdun algara verip koluna Meynetkin aldın bekem kovurdu Balacakındın çalalın öltümey gibi koydun Basın çıkıp balalı canınsa mutbayt kevindi kongruvay tavarı bildi Ölmese kalcan çıkarar Manasının kapkaydan cediktin Kosede'de çocuğu hakas çocuğun mağdurlu toğulları. Olanın mağzayı haycılar hayını çatkanla üdep eder.
На сцене народный артист и заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, художественный руководитель ансамбля «Өгбе» Хакасской республиканской филармонии имени Чаптыкова Хайджи Кучен Айчарык Вячеслав Кученов с отрывков из хакасского героического эпоса «Айдолай». Ежелерім, зәбі жоқтығмаларым, шарғын арзырға шеттіріп берерге, қай жыл көрімі пөдір ол ысқын, айдол айден алықтың нымақтың өзігін. Толық жазыда кәріліп сөйліп байлап келедірдір. Зәбі жоқ айдолай олық жазыда көріп келедірзі. Ақтар қызы біл, арымағыштықсында тұқшады отсың деді. Озағы сағы-сағында ақшазы құбасырыс түс барыбысқан жатыр. Біріне балығырақ көріп таппан, екі құлақап біріне еспен. Шөрімдерге тұрғанда қайты қанатты абызы қалып, құрғын жезі көлемескен. Хан кегірінің барының, қар қанатты қара күрәңат ұлып солап сиіп келеді.
Xanat bazının şalın jastap kurgun gözünün hıbın dolup şeyli biskin. Altın zürmez arka şeyli barzılıktın yatsızı kancaşacak. Örünürlük bugün görüp gelir. El yüzümüzü en şeyli barabızın üstüngülüğü kancaşacak. Ezri bu gavlu vaktın ol bu sol bu sağırsına zavul gelediramdı. Çapsıra uçup giledir. Ay dolaydı görüp, günlük şirden siyipskin. Hılıp solup, rinde taplihon tüsken cadır. Minde ve bölümü çok hayır dolayı. Ahtarınızı bil, aramağışlık sındır, tukşadı otsun gider. Haşkacında bolsa, kabırgazın, haygazın tip, karık kulini kılşanlap, körün görbesin giydir. Tuzunun turskazın tip baydı olay, kılşanlap körün görbesin. Adıyca ağın çoğulaydı olay, etçeydin çoğul gider. Rejim babamның жеріне шет жоқ келдім. Ай жарқынның жеріне бармайды олай. Ай жарқынның жерінде ай алтында атонат, күн алтында жетонат жылыс барған келі.
Харица аршылу, береце шилжүлу, тоқлы қарғанатты қары күрәңағын, шарпығын жайқыбысқын жазып бұна қамжығақын. Халықтап боудың қары күрәңат аты ежіліп сағынанғағын, қанат қағынып тегір барына көдіріліп барадырамын. Ағынзық жылап солып, ұлық желшіле ұлып, ұрық жерді ұлып солып, шетчәрі біскен қыстың гүлі бұған жаша. Айдолай ажырған айдолай бұзырғаны басқан тарына түскін, қынға нетіп бары басты қыстың жақсысы. Шазы бұдына хан жығақын, қартыға құсты қалы басқын, хан керетті жасты басқын, тоқсылы сұнның шарық көгіт, тағдың таға атастып, сының сынға асылы басқын жады. Шеге бұтқаны бән бірлі шілеттейді, сөйледі сән отчақсын.
түзіп. Солдан басқа соға аса болып бары бысқын. Шабыстағылар орынды шарық көбет, чабыдызы басып келедір. Шапсадыс бастары аттың желіне шайқыңызып қалшатқандық, төзік тағылар орынды шарық көбет, телбей үзіп арт келедір. Төзік ағыштың бастары мұндылызып қалшатқандық аттың желіне. Қайда шырғыры тигір төзі, шырбедігі шарықсын көрінжеледір. Аттар қызы шерар қызы қарысын ұрынған. Нандыр өлеткен жер нақтың ақсын тоқтат, арқызарын қырап көріп тұрса, шырбедігі шарықсын алты күлік шерде жадырамында. Аттың дүзі жер, бадың үст айлендірі шырт келе жерін. Санмайының қапсылығы біскін, тоғысын ұстыны қарығырат еткен шабыса, тоғды тірлігін сауылысқын. Арболинді қарақтық шып жонынжы қарықтық, ақсы қолық түскедері ас бұрғын алып кізі болып ұсқан жадыр. Қарығыр алтын алтынып көр тұрса күнің қарағы, көк тағы басына көлін барысқан жадырамды. Манас Қырғызстанның мұң жылдар тұрғысында тәуелсіздік атқан қырғыз жауының этнозе. Дорогие зрители, на сцене доктор филологических наук, заслуженный деятель культуры Кыргызской республики, Манасчы Таланталы Бакчиев. Keçebi ejindin jolun çalmaka, azızgandın alman bet, bulagandın sırgağı, atta jemil taygaçak joğumuktu jol bosak. Çırmeti uyku albagan, çıkanaktak jatpagan. Bejinden kavar almaka, gün eki gün jol jürüp, kögötöktün etegine jetip, mına oşo жерден Almanbet alt uykunu salgan eken. Ayanbay uktap algan eken. Uykudan çoğuçu oygonup taң agarıp atkanda, taң çolpon yıldız batkanda, oşonda esir kaptı çakırıp aytıp durgan jerinden deydi. Çölmeti uykun algan
Aylanayın sırğağım meni tingdalayın astıma salsam ağzol toy arkanda dürsüm sangolloy kaysırcın aytayın uçun aytkan sözümdü cana baykan özümdü talda ukkun sözümdü talda para özümdü tamaşa çınlığı hayranayım panayım hazır jatıp düş gördüm adam görmüş iş gördüm tümde jatıp düş gördüm tüşü köz allar iş gördüm hazır jatıp düş gördüm adam görmüş iş gördüm hayranayım sırğağım kaysırcın aytayın gök asmanға ұмтылған көк алашың қар ұшып тұр сары күнге ұмтылған сары алашың қар ұшып тұр жеткен жерден бұрлығы чақшареке чаң салып чеңгелдерім алып тұр бұл еміне болушы ботам бұл түшімді жорушы жамандықтан олапы жақшылыққа жақынбы деушін деп алам бет ер сырғаққа мұң айтса ошо кезде сырғағын 21-де кездекен теңі тең екен теңірім өзі қырғызға теңде пербешер екен құлдай бетін салбай қал арыстаннан аз қалғылан бұл дүниеден өткенде анық орынбасары манас менен бұл сырғақ ағайынның балдары байжатықтан ер манас улағандан ер сырғақ о жаратқан құдайым атағы манас болғысо андан артық жер екен мұның соңғы сырғағын айты тұратындай деп мені тыңдалайын қайсы бірін айтайын күн айтқан сөзімді жанап айқан өзімді айланайын алаке түштім башы қазандай мойның аттан қылындай қандай қылып жорсаң оп кетмей жайы бар қағылайын сіздің алаке мен көргенді көрдің бі мен білгенді білдің бі мен туйғанды оқой туйдың бұ азызғандың алман бет мына шонда жарықтық ат үстіне мінген дейді құлақ төшеп тұрған дейді мына шонда сырғағын айтып тұрады мұндай деп айланайын мәләке емен айтып қана берейін чуақтың жайын мен білем ой чуақ үшін ғана мұңба чуақ үшін қайғырба о чуақтың ғана жайын мен білем чуақтың жайын білем ойласаң ғана болың алакем қалқаның чуағы чуылғандығына чунағым ата кесең ақ балта 30 қатын алып тұр 30 қатын түк туыбай тұяқ көрмей қалып тұр айласы кеттік қура қырдалай жерді басып тұр молдаларға барып тұр молдалардан айла жоқ бақшыларға барып тұр бақшылардан пайда жоқ айласы кеттік түгеніп ошо кезден ақ балта қоқы еміған темдеп қу ашқана болып өтем деп мендей шорды бар бекен жан жаратса ке болып жалғанда құдай жан қылып жанға етіп жаратып жасабай қойса не болады мендей шорды бар бекен ағайын тейін ғана бұл томқан тейін деушintip тұрғанда ошо кезде жарықтық өзім көрген алман бет айтып тұратындай деп
so çuvak hep gece susamıldım boyunda çuvak benden dost toşu kurga tüygen kantım var berip koygan antım var ona varsa 10 bin kız ağlabız de cümçelik bizimle varsa 5 bin kız çağlabız de cümçelik aylanayın ardağım yeni tindallayın Kayseri'nin aytayın Devuşinti pırganda Oşo gözde canlıtık Ulağanda sırgağa Atta cengel tayga çok Çoğumu tırılgısak Mınna şondan er sırgak Aytı kuratınday deyip Çuvak uçundan vurum ben Çuvak uçunday kırba O çuvak tüngün acayip bildim Bilgen adam gibi aytar Akbal tanındana çuvağım Kudaydım sügön kulu dep Oğluya çaldın bana ulu dey Bilbegen adam gibi aytar Uşu turbanganın er çuvak Akbal tanın ulu dep Aylan ayınganın ağla kenay Çuvak uçun urumba çuvak uçun kaygırma O gayseleganı birin aytayım Aylan ayın ardağım Aylan ayınganın Çuvak uçun kaygırma, çuvak tınganacayım uğursundayu Dere şeytip turganda, o şovizde canıktık Özüm görgön alman bet, ay mindey bay kuşpanı deken O kuday betin salbaya kal, o candı kuday canatıp Casabay koysa ne bulut, oy canım giyip aratar Oy candı kuday canatar, oy candı bire tamanat Oy gerek polgon uçurda, oy yaldanındı gaytalar Oy kanteyim kopuygan teyin, o kanda yayla dereyin Oy mende şordu var beken, ona tenede men calgız Oy calgızdığı vurursun, oy kim bilip termin olsun Oy mandaga yazgan şovu, oy çeçalmadım göbeylo Oy bir de var da bir de yok, oy buluttan çıkan ay koşup Oy gede var da gede yok, oy gökten çıkan ay koşup Oy yatandın bir günüye, oy armadı melek günüge Oy jamandı kıldım kiminge, aylan ayın sırladım Oy meni tingalayın, devu şeyti turguça Aytı olsun dereça, o şo gözden akbaltanın çuvağı Çuğulgan uçunağı, o arslan tişin öttügün Oy adamdın gücü jetmegen, o mınaşandan er çuvağı O gögalasın alkın tep, o anartı erkeğen çurup O tetirli teminlik, oy girip keldim oğluğa Aylan ayın nanake, tokta kutay tokta dep Oy ayta turgan gebim var, oy meni saktap türgün geyim var Oy neteyin degene kessin, oy kalağanın kakanda Oy kaçayın degene kessin, gevez bilbogen ötüp Oy geçildin kanı komurla, vatan geteyin degene kessin Oy min teversem on boysun, oy egerime kev boysun Aylan ayın nalake, bulemine kılganın Oy aylan ayın kuduriyet, kolay ürün buluriyet O kantemin bakılgan temin, oy geçen üç koşoy sunum boyunda Oy aytıp durganan kayda, kırvat tüygangan kayda Oy aylan ayın nalake, arakanday kırızdın İşki sürüm bütbülüp, oy şu turgan komurga Aytay degene kensin, oy şu tip çürüp tüyme Oy ceteyin degene kensin, oy devoşonda jarıktık Özüm görgön er çuvak, oy alman bet kemun aytsa Aylası getken alman bet, oy koygan aytkan sözünde Oy kudayga koydum özümdü, elep süyle sözümdü Egemge koydum özümdü, teskep süyle sözümdü Tegirge koydum özümdü, oy boldu desem barbaysın Bolboğun gepten koz koysun, kayçı dersen baybaysın Kokuyu bir gepten koz koysun, oylasam bolam oy çuvak Oy kosaldım müşkül iş, omuranda pıstalar Orta kalçı sen beken, oy becindin jolun çaluğa Bara turga men beken, oy devoşondan alaken Tügönüp kana gete aydası Atangan gülü dünyanın ardını meynet gülü var Kantemin bakıgan temin, can jaratsa gev olup jalganda buday Can kılıp can geyitip jaratıp, jalgızdı jasabay oy söyle bulup deyit
таланттуу боксчу. Уважаемые зрители, гости и участники съезда сказителей, пришло время подвести итоги регионального конкурса сказительского искусства с международным участием Толдум Чечени Торгуды Чараш. Для проведения церемонии награждения приглашаются члены жюри. И слово предоставляется председателю жюри, кандидату филологических наук, заместителю директора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Ондер Менги Васильевну. И слово предоставляется жюри доктор филологических наук, заведующему сектором терминологии при Президиуме Национальной академии наук Кыргызской республики Таланталы Бакчиеву. Teşekkür ederim. Kıymetli görücüleriz, Тыва фольклорным энергетического. Добрый вечер, уважаемые ценители тувинского фольклора, наши дорогие сказители Хөөмейжи. Прежде всего, позвольте поздравить всех нас с успешной реализацией проекта «Съезд Сказителей и Хөөмейжи». Все мы знаем, что сказительское искусство относится к нематериальному культурному наследию. А нематериальное культурное наследие – это такая тонкая, чувствительная и в то же время сложная, а самое главное, необходимая для всех нас область традиционной духовной культуры для сохранения тувинского этноса как отдельной нации в условиях глобализации. Я надеюсь, что те, кто принял участие во всех мероприятиях данного проекта, получил для себя возможность узнать что-то новое, получить обмен опытом и, самое главное, новые знания, а также установил для себя дружественные новые контакты. Всем вам здоровья и счастья. Уважаемые участники Курултая сказителей, уважаемые гости, уважаемые зрители, самое главное для наших народов, народов Центральной Азии и Сибири, это тот стержень, тот духовный, национальный код, которым мы обладаем. Не будь этого, не будет и нас. Это наш эпос. И мы должны этим гордиться. Мы должны помнить, что это подарок от наших предков. Это наследие, которое мы должны потом передать нашим потомкам. За сегодняшний день ответственны мы. Этот Курултай специфический. Он для сказителей. И на Курултае, на отборе, на конкурсе мы делали ставку на сказителей. В период возрождения тывинской сказительской традиции это очень важно. Я хотел бы сказать властимущим, обществу, народу Тывы, вы должны поддерживать сказителей. Это один из сакральных видов искусств. И тот, кто обладает сказительским даром, он обладает стержнем, он обладает кодом духовным народом. И это очень важно. Это тот инструмент, с помощью которого мы можем сохраниться. Это способ самосохранения. Поэтому, уважаемые зрители, сегодня и вчера, работая со сказителями, мы прежде всего
ставили ставку и наблюдали над сказителями и искали вот именно тот стержень у сказителей, который обладает духом сказителя, духом богатыря этого эпического мира. Если он будет у нас, намного можно избежать тех внешних угроз и опасностей, которые существуют на сегодняшний день. В эпоху глобализации, в эпоху массовой культуры и других, которые сегодня стоят, чтобы покорить умы и дух наших народов. И мы этому не должны давать повода. И еще раз повторяю, сказитель – это носитель национального кода, носитель духа народа. Уважаемые зрители, приступаем к церемонии награждения дипломантов, лауреатов и обладателя гран-при. Просим вас, наших уважаемых сказителей, поддерживать и дарить свои бурные овации. Российский фонд культуры, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Центр тувинской культуры, Общественная организация Союз исполнителей горлового пения Республики Тыва, Съезд Сказителей и Хөөмейжи, прошлое и настоящее. Второй дипломант регионального конкурса сказительского искусства с международным участием Толдым Чечени Торгудекчараш присуждается Амуру Хертек, Республика Тыва. Студент Казанского колледжа искусств. Первый дипломант регионального конкурса сказительского искусства Толдым Чечени Торгудекчараш присуждается Айдашу Барыма, Республика Тыва. Третий лауреат регионального конкурса с международным участием Толдым Чечени Торгудекчараш присуждается Николаю Сегеркишеву, Республика Алтай. Диплом второго лауреата присуждается Самату Кочарбаеву, Кыргызская республика. Первый лауреат присуждается Миргену Иргиту, Республика Хакасия. Участник Мирген Иргит уехал на родину. Доверяем художественному руководителю Вячеславу Николаевичу.
Дорогие зрители, итак, гран-при регионального конкурса сказительского искусства с международным участием Толдың Чечени Торгудей Чараш присуждается Начину Самчак, Республика Тыва. Мы вчера сидели, члены или состав жюри, и отбирали, хотя, с одной стороны, это и неправильно, когда отбирают и дают там первые, вторые, третьи места. Для сказителей это неправильно. Сказители, они все равны. Они перед природой, перед духами предков, перед Богом. Они все равны. Но такова жизнь, что для того, чтобы вызвать интерес граждан, интерес общества, народа, это вынужденное решение. И поэтому мы выбрали вчера члены жюри единогласно Начина как самым лучшим сказителем. Я, как кыргыз, не носитель тывинского языка, понимал 30-40% его исполнения. Потом я вышел, я его нашел после его исполнения. Он также очень плохо владеет русским языком, но мы нашли общий язык. Я спросил, где ты живешь, сколько тебе лет, женат ли или нет, сколько детей и так далее, и так далее. И он рассказал. В нем есть вот этот дух сказительский. Это чувствуется. И вы сегодня были свидетелями. Его надо охранять. Его нужно воспитывать не от злых глаз, от злых слов и так далее, и так далее. Пожалуйста, берегите его. Он тот сегодняшний сказитель народа Тывы, который обладает сказительским духом, а это очень важно. Обладатель гран-при первого регионального съезда сказителей Хөөмейжи Начин Самчак. Өгбенің жылдан жылже үйе тамжып, өндір бұлдыр құмағалы қамнап жараш. Салғалдағы тамжытқаны өнжізін біз жашқанына ойын. Жүректерді шылшап жүрміз. Уважаемые зрители, вас приветствует всенародно известный фольклорно-этнографический ансамбль Тыва. Имум чейрі бір жылдарда Тыва білесін культура төрі база Тываның гуманитарлы болғыш Тусқай социал-экономикалық шинжилеттер институты Шықжамарда үй бейжілгелерін тыңнап, жара бейжілгелер қылған түнелінде Тыва бөлінің репертуарын чағатқан. Уқ репертуарда бұрынғы үддесін арыларының аяғын қанды да қажыдыр жоққа Тыва бөлі ол күнісілерге пора уғадып тұр. Сегодня прославленный ансамбль в третьем поколении представляет вам свою новую концертную программу «Өгбе Тывам», целиком составленную из древних тувинских песен. Создание новой программы – это результат многолетнего труда целого ряда ученых
гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, а также артистов ансамбля Тыва, которые дали вторую жизнь этим песням. Күндүлүк көрүүчүлөрүбүз бул күн шыналгы кайрымчылыктын кечи. Өгбелерибиздин салгал тамчып бизлерге аттырып бергени өнжүбүздүн этнелери бурунку тоолдарны болгоч ырларны тыңнаар аз кечиктибиз. На сцене фольклорно-этнографический ансамбль Тыва. Алды актал, үсті актал.
Түйсөндө Тыва Республиканын андарлык артисти, Тыванын улустун Хөөмейжи Шонжалай Оржак чоңоту. Jerry
Teatro musiklerinin kurun aralar albümünün negezi 1904'ten 5 yıldan egedi. Şüge değerge ol Tывамның Урам чүйінінде төгін жыл болу. Ол еді Тывамның дыл төгі болғаш литература Шинжилет институты ажырдынған. Он бе Тывамның гуманитарлық Шинжилеттер институты тос суда тоғызылар болғаш аражылар жығышын еттірген. Олардың жыған Шинжилет материалдарында Тыва ұлыстың сағыр сеттік культурасында хамашқан үндесін аз жоғал көвілері ұлыстың ұрлары болғаш қожаңлары кіріп тұрар. Олар надейш келген әмін. Тұрғыстыңған Тыва бөлі! Көші бұды көшісі, Урам чүйіні көшісі, Тыва Республиканың аттарының артисі Эдуард Тамдын. Тыва Республиканың аттарының артисі Айдаш Барма. Таза Адем көшіншілер, Хөөмейжілер Артур Тамдын ол. Талай Тамдын. Отқын қолдар! Көргі көндік
Көсөдөле Тыва Республикасынын артизи Айдаш Барма.
Фольклорный ансамбль Тывам. Өгбе тамчып келген, амыдырабыздың чараш газы сіңген, тоғырының, өмес сыдық, ұры көкшік құттылған, қайдамшықты кеже болды. Тоғыжы кежі, тостыл білір. Тома алдым, томның сайдың, томырылбас, әмерілбес. Тос ажағын тажының, арың жағы яйылғалың. Аз жоғал сұртанжысы, тоғыжы бұс. Өгбелердің әрте бұдың, өттір жағы тоғылдарын, келірге салғаныңға, кежіп қылдыр таңжыдар дейіш. Қуылғазын сөзі біле, құрбысты бұлар, әргеш келір. Күтлік жоғыз, Моңле ойын көргізіңіз адамдалып тұр, сілер үгілігі таңден күшік алықшылды, ас кежікті, ақ орықты күзір, тұват жоңның қайғамжық сағыш сәткен өн жүзін, тоғылдарына құмағалы қадағалап, келір елдің салғалдарынға арттырарын ұтпалыңар. Дорогие зрители, вот и подошел к концу наш концерт. Поистине был магический вечер, наполненный сказительским искусством, горловым пением и душевными древними песнями. Дорогие наши зрители, пришло время прощаться. Мы желаем вам здоровья, добра, счастья и удачи во всех ваших начинаниях. Белой дороги вам, наши любимые зрители. Белой дороги нам, вам, уважаемые наши гости из Кыргызстана, Алтая и Хакасии. До свидания, до новых встреч!